Ia, e whiawhia te whatalo whātu ni tula le whiawhi ia leo ko te amata fwoi tātou ni usumailu tātou atunu pelo Samoa. I le aso ngafua nei, le aso sfutasi ni Iulai, tu sanga lua afe lua se fulu malua. O le tātou tala mua le nei. O leo o atu le whaanga solonga ngā luenga, ale komisio whai ngā pālota i le tūma lo sa nganga. Le afio anga o le vi, lo tu soa, sale po wae, no noa, utua lii matufulele. Mai whaia i le holo ale e whakasa lotu soa. O le nei ngā ruenga whanga solo, ma lo whaahawa wina ai le tala noa ina o mta upu whaapitoa. I te tono a fio anga mai tu ma lo tai tasi, e soala upule ina o fina ngalo, le uta ma le tō wha o lo in mamalu o le atunu e winga i mta upu whaapitoa nei. Lola pālota, suita mai tai, i tu ma lo whaleanga nuu, anga waa suita wā, Vistalo vaenga o whaupwhai, so li ngā tūla whonum whaamasinonga, pālota tangata Samoa o mau ia tunu e mamau, sui o vaenga whaupwhai, whaatūranga ina o le ofiso whainga pālota, whaatase i mamata upu lau tele, inisi o mata upu whaatatau, i le whaatuna ina o pālota tele, lua afe lua sifu maratasi, mali tūla whono o whainga pālota. O le vai aso lona lima le nei o ngā luenga, e pio na amatai, i tu malo tu taulanga. O le vai aso nei leo po usui ai le konferenisi tele ale ka le sia me tisi fale ula e tele imta upta ua o le a tala no ina ai e peo na whailo mai e se tasi o pa anga a tatu tala fau au fia imta upu saa le mawhai o na whaia i aise whai unga le ka le sia o na emana o mia le pasia ina ele fono tele. O nisi o mata upu tūlanga i le whaale lei o le ati na e ale ka le sia i vaenga i se ese mawhai o na mauai ala ngā oa ale ka le sia e fiso soani ai i o na lava tangata lotu. O le mata upu tūlanga o le au whainga luenga i le whaale lei ale au unanga i tono a fio anga o lo o ngā lulue ai. O le whai ungo o le neko whenisi o le a whaalau loa i le au whainga luenga o le asi tia inisi o no whanga fau e ngā lulue ai. E se fulu iwa lea whaia o ao mai le korisi o piula sa whaawina e vea mawhaife au i le whai ungo le vai aso. Ma sa moli mawina le nei wha moe tā ua i tai o le kale sia ma wō o i la tau sa whaawina. E pio le sile fia, tanu mai le lua tau sanga talu o na tā punia tātou malai wha lele wha wau malo sa le mawhai e fo i o le wha tau wina le fono o le kale sia. Pe tai o lea whatua atu i usuia le konferenisi ina ua tatala malanga awa lele. E tolu se lau se fulu afe ma le tolu se lau ma le tolu Tala e tau atua le ngā luenga o le whalea onga le onga tūlanga lua a le fio anga o mule whanua le ana Tala aloa ia i le asfaraili a wā lea o tau wino alo mwhanau a le fio anga whapea le tūmalo. Sa mole mawina le fionga i le minsta o le matanga luenga o a onga ta longa manga nuu, ma nisi o sui o le malo le tala ino le nenga luenga e au fia i le ho le whaonga ina i porokalame whai al whanau, whatase ma le potu tusi a wale whai tau tusi a whanau o lo a onga i le nei whale a onga. O le a fionga le ministau a onga se ula Ioane sa la unga au tu e te tala alo i ale ngā luenga o botu, a wahalo ma whanau o le a fio anga o muri whanua. Na ia whaelo ai le tāua tele o le nei whale haonga mo whanau o le awhio anga, a wā o le lumana i leo le awhio anga. I le lumana i e ka le sia, tu malo, ma le atunu o atoa. I nisi o Tala, ua ioe ina e se tamaha 5 tau sanga le matua, le soli tu la fono o le toe whaia o le isi whaipoiponga, ai le tala ina le whaipoiponga mua. Peo na mori ai morianga e tā ua o le pika mi. O le whaasalanga mo lungo le sori tu la fono e le silia mane se fulu tau sanga e no fosala ai le wha pui pui pe a whai e wha maunia. O le tamai a ropati malai fono ropati sa tu la i lumo le wha masinonga i le morianga. Sa ia wha i loa i le wha masino sili ai le ila wina so na whaasalanga o ia na te le si le fia o sori tu la fono e ngau o inga sa ia whaia. O le tau sanga e lua afe sifuma le ono, na whaai poipo mua i se tina mai la fio anga o fusi salu o fata, ma mau ai o la alo e to wha. A mai le taimi a mati i tau sanga nei, na toi whaia e lana whaai poiponga lo na lua, ista mai tai mai la fio anga o maangiangi, mai loa ai lo nto lo whaai poipo mua,
ua tetea mamamoli ai loo ia i leo ona o lenei so le tulafono. Sa fatoese lea ua molia mai le tulaga na ia faia o le a'aoa'oina ai lona tagata i lumana'i ina ia aua ne'e tupu ua fa'amaonia lona moliaga ai ua fa'apafala se fa'asalaga peita'i ua fa'atonu o le fa'amasinoga e totogi le tau o tapenaga a leoleo e se lau tala. O le aso 28 Iulai e tula'i ai le fa'amasinoga a le ofisa sili o malae ma le faleta'alo o le Samoa Sports Facilities Authority e tali molianga o le fa'aolima i se ali'i leoleo. O le ua molia o le sunga mo e fa'auō sa lale moananu. E le pea le fa'ailoa leoleo, na tāofi lana ta'avale ma la pata'i ai le saosawa, ai tula'i mai ai ni fete'ena'iga ma le malu o le malo na fa'atinoina lea galuega. Na fa'ailoa le komisina o leoleo le sunga au apa'au longa i Tino Filipo e iai nisi molianga e ono fa'apopo au fa'agasolo ai su'esu'ega i le taimi nei. Le masino te se tema le tausaga nei e taunuu mai ai le tatou va'afou le Lady Naomi e sui i le Lady Naomi muamua. O le ingoa lenei va'afou Lady Naomi ono se fulu e fa'amanatu ai le atua o le ono se fulu tausaga o le tuatatasi o le tatou atunuu. E pei ona whaeloa ai le awhionga le minista o le tatou company i tonu o le palemene le awhionga olo fiti a foa vā ai. E pei no sila fia o le whaafole nei e taunu mai le whainga malo fau o le whaatutua i le atua Samoa tasi o lo o le stala i le ingoa Lady Samoa. Pei tai o le ua whaamanino mai e le awhionga ia olo o vaa umai le stala i le ingoa Lady Samoa o vaa i e tautua ina le vaa le wafu i mulu whanua ma salo longa. Ai o vaa umai le stala i lalo le ingoa Lady Naomi e tautua ina le vaa o Samoa ma Amerika Samoa. Ma o le ala lea bua tu e sui ai e le fionga le minsta le ingoa le vaa ona o le vaa e tautua i le vaa o tatou matutuila. O le vaa o lo fausia e le malo i a pani. Ia, o tātou tala na maniusu na ma tātou telefona mai lo tātou atunu upele o Samoa e la toi mos whauponga o tātou news i le aso a tai au pe apuri alofa le atua e audi atua e ilu suifua e ma se ola vai vai a le whai news al temenei manuia te renea fiafi tō wha soifua.